Siyakhuleka emakhosini, siyaphaphatha kuzo zonke iy'ngelozi enazalwane izembethe. Yimina ingane yabakhehla ozalo likadonga likamavuso, ngengane kantshosho. Ngiyaphaphatha abantu abadala ngishaya isandla phezu kwesinye. Namhlanje bengicela ukuba sikhulisane phezu kwesihloko esithi amaphupho nemfihlakalo yawo. Yini iphupho? Libaluleke ngani iphupho kuwe njengomntwana kamoya? Kungani njengabantwana bakamoya kubalulekile ukuba samkele iy'nkulumo zamathongo ngephupho nawe? Kusho kuthini ukuphupha njengomntwana owembethwe, njengomntwana kamoya, njengomntwana wesithunywa obizelwe ukukhanyisela abantwana bakamvelinqangi ngaphansi komthunzi welanga? Yini imfihlakalo yephupho? Njengomntwana kamoya, njengomntwana wesithunywa, lalela. Amaphupho akho asecret, amaphupho akho ayimfihlo, amaphupho akho akhanyisela ngoyiko, amaphupho akho ayakhulisa kwelamoya, amaphupho akho aveza amandla ombathiswa wona, amaphupho akho aveza amandla okhula ngawo kwelikamoya, amaphupho akho aveza imfihlakalo ye-lineage yakho ne-bloodline yakho. Amaphupho akho ayisikhali kuwe mntwana kamoya. Amaphupho akho akwazi ukukhanyisela umuntu wesibili noma wesithathu ngamandla onawo nophathiswe wona. Amaphupho akho aveza ukukhanya ombathiswe kona. Ngamaphupho sambulelwa imfihlo zozalo lethu. Ngamaphupho sambulelwa ngemikhokha engaphakathi kwekhaya. Ngamaphupho sambulelwa ngamaphutha nephambeko zey'dalwa zethu zasendulo esezalala. Ngamaphupho siyathola la ukuthi singalungisa kanjani, siyakhaliphizwa ukuthi singalungisa kanjani amaphutha enzeka endulo, ukuze sizokwazi ukuthi manje thina esesiphila enyameni, izizukulwane nezizukulwane esisazoba khona zizokhanyiseleka. Ngaphakathi kwekhaya kube khona impumelelo, ngaphakathi kwekhaya kube khona ukuthula, uthando nobumbano. Ngamaphupho siyakwazi ukulungisa osekonakala. Ngamaphupho siyakwazi ukulungisa amacala izidalwa zethu ezahamba zinawo. Zizosikhaliphisa ngani na? Zizosikhaliphisa ngamaphupho ebese zisinikeza izikhali zokulwa, izikhali zokubhekana nalezi ngqinamba abasikhanyisela ngazo. Khona lento eniyenzayo. Ngiyacela, ngiyazi ukuthi njengoba singabantwana besithunywa sididekile. Okokuqala, singabantwana besithunywa, imilayezo yey'dalwa zethu ithi mayifika kithi ngamaphupho ikudide iqede. Ithi mayifika kuwe ngamaphupho ungazi ukuthi kumele uhlanganise ini nani. Uma unganawo umlamleli, umlekeleli esithunyweni phecelezi imentor, ithi uma uphuphile udideka, hamba uphahla ubuze ucela ukuthi bakukhanyisele. Khona-ke abantwana besithunywa abajahile ukuthola ukuthi uyaphupha, udideke, uhambe uyophahla bese uyayekela iy'mpendulo zingakabuyi. Umntwana kamoya ifika esigodlweni umbuza ukuthi kungani uma uphupha uphahla uyekela uphahla iy'mpendulo zakho zingakabuyi? Uthi hayi, mina ngaphahla kayi-1 ngase ngayekela azange ze ngiyithole impendulo. Kulolu hambo likamoya akudingeki ukuthi ulivilaphele. Kawuyekeli ukuphahla izimpendulo zingakabuyi. Kawuyekeli ukuphahla imibuzo yakho onayo ingakaphenduleki. Kwesinye isikhathi angeke uzuthonge iy'dalwa zakho
zikuphendula zikunikeza iy'mpendulo, kodwa kuzoba khona izinto around wena ezenzakalayo ezizoba yimpendulo yale mbuzo ubunayo. Yabo, angazi ngayichaza kanjani lento lena. Yeah, angazi ngayichaza kanjani, but angazi uma ngiyezwa yini, but asithembele ngiyezwa. Iphupho liyisisinda sohambo lakho, ngoba izidalwa esihamba nazo, ingelozi yakho yokukhanya oyembethe, izofika kuwe ngephupho ukuzokhanyisela, ukuzokuxwayisa, ukuzokukhaliphisa. Uyabo, so iphupho libalulekile ngoba yilo esikwazi ukuthi samkele ngalo iy'nkulumo zamathongo. Iphupho, uma unesithunywa esithunyelwe ekhaya, izidalwa zakho zizosebenzisa iphupho noma ukuthi uthonge amaphupho ukuthi zikhaliphise, zitshengise ukuthi njengoba la ekhaya impilo imile ikahle kahle, thina sigalwa usibanibani. Bayakhaliphisa ngamaphupho ukuze wena uzokwazi ukuthi ulwisane naleso simo. Izidalwa zakho uma zikhaliphisa ngamaphupho, kazikhaliphise ukuthi wena bese kube wena ube umphahli bodweshu ngaphakathi kwekhaya. Azikhaliphiseli ukuthi zikutshengise ukuthi kahle kahle la ekhaya njengoba impilo imile kuzizukulwane nezizukulwane ulo ingenxa kasibanibani ophahla amanzi amnyama. Kazikhanyiseli ukuthi wena bese uyahamba uyomconfronta. Kazikhaliphise ukuthi bese wena uhamba utshela wonke umuntu onezindlebe ukuthi kahle kahle njengoba ungibona nginje impilo yami imile, ngiloywa umalume noma ngiloywa umalumekazi, ngiloywa umamkhulu. Cha, kazikhaliphise ukuthi wena uthathe izinto, uthathe ukuthi lo mthwalo lo walolwazi uthwala emahlombe akho, ebese wena wahlulela lo muntu abakhaliphisa ngaye ukuthi wena lwisana nalesimo, khulekisa lesimo lesi. Bakutshengisa ukuthi ngaphakathi kwekhaya khona amabhodlela afakwe lapha nalapha, afakwe ubani azakhaliphisa kwesinye isikhathi ukuthi waye wathathe kubani. Ebese wena uyahamba uyomconfronta lo muntu lo ukuthi njengoba impilo imile uwe uyasithakatha, mina ngithongile, bangitshengisela ukuthi njengoba nginje impilo yami imile ingenxa yakho. Uma wenza kanjalo uthatha izinto ezandleni zakho, ungenzi lokho osukuthunywe wona, othunywe kona. Wena njengoba unesithunywa uthunyiwe ukuthi wena uzokwamukela iy'nkulumo zamathongo, ebese uyalwisana nazo zonke izimo abazokhaliphisa ngazo. Kabakuthumanga ukuthi wena ube uvovo liyakhipha, kabakuthumanga wena ukuthi kube nguwe manje ozoba umahluleli walowo muntu abasuke bekhaliphisa ngayo. Bakuthumela ukuthi wena ilwa ngey'khali zakho zikamoya, ulwisane nalesi simo osuke ukhaliphiswa ngaso. Uma-ke wena ithongo, izidalwa zakho, noma ingelozi yakho yokukhanya ikukhanyisela ngalobo bungozi bomuntu ngaphakathi kwekhaya ophahla amanzi amnyama, ebese wena uyamconfronta, ithongo liyaqhela kuwe ngokuba wena obizelwe kona kawukwenzi. Wena usuzibona ungumahluleli kanti bebengakhaliphisi lokho. Bese uyibona ungasaphuphi, uyibona ungasavakashelwa, kube sengathi unengqondo sengathi khona isipikili esingafaswanga kahle, ngoba cause into ehlala kowakho umqondo the fact that wena usuyazi ukuthi abo njengoba impilo imile kanje ngiloya umalume. Usufuna indlela yokuziphindiselela, usufuna indlela namazwi ongabasebenzi njalo. Uma ubona umalume wakho usuzosebenzisa amazwi aziswana, lapho wena ususukile endleleni yakho yokulunga obizelwe yona njengomntwana kamoya. Uma ithongo likhaliphisa, uma izidalwa zakho
noma ingelozi yakho yokukhanya ikukhaliphisa, qoqa ulimi lakho. Yiba nenkonzo yokuthula. Yiba nenkonzo uma ukuthi izinto idalwa abakhanyisela ngazo ziza ngamandla and uyayibona ukuthi lokhu esentengiswa kona kungaphezulu kwamandla. Khulekisa leso simo ukuthi ngiyacela abantu abadala ukuthi ningiphe umoya wokwamkela konke lokhu eningamulela kona. Ningiphe umoya ningikhaliphise ukuthi ngikwazi ukuthi zonke inkulumo zenu ngikwazi ukuzamkela, ngizigcine lokho enifisa ukuba nginxusele kona noma ngilwe nakho. Ningiphe amandla ukuthi ngibhekane nakho ngokuba mina ngisenyameni. Bonke ubuhlungu benhlizweni ngipheni lamandla lokwazi ukuthi noma sengikhanyiselwe kodwa ngikwazi ukuzibamba. Ngihlale endaweni yami yokulinda, ngilinde imiyalelo yenu yokuthi ningikhaliphise noma ningikhanyisele ukuthi ngizobhekana kanjani nalesi simo eseningamulele sona nangivezela sona ekumele ngilwisane naso. Angazi noma siyazwana. Kwesinye isikhathi idalwa zakho kazikushiyi ngenxa yokuba mhlambe benze iphutha ngawe. Zikushiya ngenxa yokuthi wena olakho ulimi kawukwazi ukuliqoqa. Kazikushiyi ziqhela ngenxa yokuthi wena olakho ulimi kawukwazi ukuliqoqa. Okay, khona abantwana bakamoya abadinga i-assurance or i-validation kwabanye abantu ukuthi yebo bambethwe. Example ngami, uyahamba esikoleni sikaDonga likaMavuso uzofuna ngempilo yakho. Okay, uyafika ngesesikoleni sikaDonga likaMavuso uyahlala phansi. uDonga likaMavuso ukubuza igama nesibongo ngithi uyasho ukuthi ngubani wakabani. Akubuza ukuthi ngabe uzalwa ubani, bese usho igama likama wakho nesibongo sikama wakho. Akubuza ukuthi uyamazi baba okuzalayo ngithi bese uyamusho ubaba okuzalayo. Okay, angasho lutho kuwe, angakhanyiseli. Sekuwuwe manje osungixoxela indaba. Usungixoxela indaba uthi mkhulu njengoba ngilana inkinga yami nginamaphupho. Ngiphuphile ngihamba ngahlangana namaphupho esawuthuke amhlophe. Lamaphupho esawuthu angitshela ukuthi mina ngingwenyama kaNkhothama. Yabo? Why? Okay. Ufikile ngithi esigodlweni uzofuna ukukhanyiseleka. Musa ukulida umelaphi. Akakakubuzi lutho. Usomxoxela ngamaphupho akho. Automatically wena usuyangivezela oyikho. Usungikhanyisela ngamaphupho akho ukuthi ngengaphupho ukuthi nokuthi ngaphupho ukuthi nokuthi Musa ngiyenza lonto leyo. Musa ukufika kumelaphi uzofuna i-validation. Uzofuna i-assurance ngaqala. Musa ufika kumelaphi uzofuna i-assurance ngoyikho. Usufuna wena ukungidayisela le notation yokuthi vele wena wembethwe. Usungixoxela ngamaphupho akho angakubuzi. Usungixoxela ngamaphupho akho, usungixoxela ukuthi mina ngiyaphupha ngivakashela ubani nobani. Don't do that please. Stop doing that. Musa ukhamba uxoxa ngamaphupho akho ngoba ufuna i-assurance kwabanye abantu ukuthi yebo wembethwe, yebo unesiphiwo. Musa uhamba uxoxela abantu ungasashabela nje kuphela. Musa uhamba uxoxela abantu amaphupho akho. Uma ukuthi kabe nawo umlamleli amaphupho akho wabale phansi, uzothi uma ufika kumlamleli wakho imento yakho uhlale phansi kunabe akhande itiye noma ukhande umdoko noma ufike namahewu ninabe then usuyamxoxela ukuthi uhambe nami. Kodwa automatically uhambo lakho uzobe selazi. Uma kuthi umelaphi oyakuye uye lo okhethiwe ukuthi akusize, automatically usuke sazi izinto osodlule kuzo. Usukazi ukuthi kumele akusize lana la because bazokhanyisela indaba zakho. Asikho isidingo sokuthi umxoxele ngamaphupho akho. Okay, uma i-connection isiyenzekile ke indaba zakho sezimnikile lo melaphi lo oye kuye imvumo yokuthi yebo ningalaphana. Usungamxoxela ukuthi azomkhulu ngeke ngadlula la ngibe nalamaphupho la engawa understand ngabe ngisacela ungikhanyisele ngawo. Lapho vele the Bluetooth has been paid. I-right ukuthi ungakwazi ukubuza lo muntu amaphupho akho
usunikeziwe yona. Nakhona uthi ungaphupha nje, ungaphupha nkukhu uyabuza, umsana ukubalivila. Hlala phansi iphupho lakho ulihlaziye, lithi malidida-ke bese uyakwazi-ke ukuyolebuza umuntu wesibili noma umelaphi-ke noma imentor yakho. Hhayi ukuthi wena manje usuhluleka ukusebenzisa ingqondo yakho uthi ungaphupha nje usuyabuza. Ngaphandle kokuthi uhlale phansi iphupho lakho ulihlaziye, umsana ukuba navila. Nosuku ulivila phela lolu hambo lakho. Lolu hambo lakho elakho nombelenqake ney'dalwa zakho, nibathathu kulolu hambo lakho. Uma ukuthi izidalwa zakho ziyabona ukuthi uyastrugglisha, kawukwazi ukwamukela iy'nkulumo zikamathongo, ihlo lakho lesithathu kalikavuleki, bayafika kuwe kodwa manje kawazi ukuthi wenze njani njengami. Bazokunikeza-ke umlekeleli, umlamuleli, abanye bathi umlekeleli, ozokulekelela esithunweni, yabo, ozokukhanyisela esithunweni. Uma unganikezwanga uyakwazi ukuphahla, ubacele ukuthi ucele iy'dalwa uhamba nazo, ucele ingelosi yakho yokukhanya kube yiyo ehambayo iyokuphaphathela, iyonxusela empungeni ukuthi iy'nkulumo zenu kankizizwa. Ngiyacela ukuthi ningilekelele, ningitshengise la usizo lami khona, ningitshengise ngomlamuleli ozongilekelela ohambeni lami ukuze ngizokwazi ukukhula kwela moya, ngoba manje niyakhuluma nami kanye nizwa iy'nkulumo zikamathongo kangikwazi ukuzizwa, yabo. So bese uthola umlamuleli ngalo ndlela. Uma unganawo umlamuleli, uhambo ulakho nezidalwa zakho nomvelenqake kuphela. Musa ukuthemba abelaphi ngohambo lakho, musa ukuthemba musa ukuthemba abangani ngohambo lakho. Kawuli ingulo yakho kawuyikhusele, yikhusele ingulo yakho, uhambo lakho likhusele. Wena usabaphuphe lokhu, kumele kube khona nje umxoxelayo ukuze nje azofakaza akuvume ukuthi hayi cha ngempela mashabalala, hayi cha, hayi iy'dalwa zakho zinzima kakhulu, hayi umbethwe, hayi cha ngiyakubona amandla nawo. Musa ukufuna ukwenza njalo, musa ukufuna ukusika i-validation or i-assurance yokuthi umbethwe, musa uhamba uxoxa ngoyikho. Kakusiwo wonke umuntu ozomxoxela ozoba ney'nhloso ezinhle ngawo. Bantwana bamoya, khumbula ukuthi kasiphathiswanga ngokufana. Uyebo ezidalweni zami kungaba ucha kwezakho izidalwa. Kasiphathiswanga ngokufana, ingulo yethu kayifani, izidalwa esihamba nazo kazifani, usikompilo lethu kalufani, kalusoze lafana. So bantwana besuya, musa ukuphila uhamba lolu hambo lakho lengulo yesithunu, uhamba lolu hambo lakho lengulo wenza i-cut and paste, ulandelela. Uyababona abanye bayabuza amaphupho abo, asike sithi mhlawumbe uyangena ku-TikTok, asike senze example, mhlawumbe uyangena ku-TikTok, uyabona cha kukhona-ke umelaphi obuza uhlaziya amaphupho. Uyababona bayawabuza amaphupho abo, uyabakhanyisela. Musa ukulandela, ubona abantu benza ebese nawe uyenza. Uma kukhona lento ekhuluma kuwe ethi cha, lalela, ngoba yakho ingelozi ingathi cha, kayifune ekhanyiselwa ngamaphupho, kayifune kulekelelwa. Bese ubona abanye abantwana bakamoya bebuza bekhanyiseleka, bese nawe ubona sengathi kwamukelekile kuwe. Stop copying izinto ezenziwa abanye abantwana bakamoya. Uma kukhona lento ekhuluma kuwe ethi cha, lalela, ngoba ucha kuwe ungaba ucha komunye umuntu kwezakhe idalwa kube uyebo. Ingulo yethu ayifani, ayisoze yafana, angeke ifane. Yes. Lalela-ke mntana kamoya, iqiniso lithi bayindlanzana abantwana bakamoya abaphathisiwe ukuthi bahlaziye amaphupho. Bayindlanzana abantwana bakamoya abaphiwe, abaphathisiwe ukuhlaziya amaphupho, abakwazi ukudonsa umoya uma behlaziya amaphupho. Okay, iphupho
kawulikhi phezulu. Uma ufisa ukukhanyiseleka ngephupho lakho, iphupho lakho kawulikhi phezulu. Iphupho lakho uyalihlalela phansi, ulihlaziye ngokulandelana kwezigameko ezenzakalele ephupheni lakho. Iphupho uyalihlolisisa, uhlolisise isimo salo. Okay, bengisacela ukuba sikhalipisane ke manje ngephupho. Ngizokwenza i-example ngephupho lami ke. Ngibe nephupho, sengiyahamba ngiya kumlekeleli wami, isalukazi esengikhulisile uNtshosho, ngifuna ukuthi angikhanyisele ngephupho lami. Uma ngifika kuNtshosho ngifike ngithi mina kuye, Ntshosho, uchazani ukuphupha inyoka ehlaza na? Njalo ngenza example. Okay, uNtshosho uma esengiphendula uzongiphendula athi, uma uphupha inyokana ehlazana, inyoka ehlaza encane, lapho usuke uvakashelwe izidalwa zakonyoko okuzalayo. Uma uphupha inyokana ehlazana usuke uvakashelwe umndawe lo. Wena uhamba nabamanzi, usuke umphathiswe izidalwa zabamanzi. Uma uNtshosho ke engishaya bese athi kimi, hayi, uma uphupha inyokana ehlazana lokho kuchaza ukuthi kumele uhambe uyothwaza. Yes, uyangishaya ke lapho. Lalela ke. Okay, kasilazi ke impendulo engiyitholayo. Okay, ngiphuphileke mina ngesingaba nephupho. Kodwa ngathi uma sengiyobuza umlekeleli wami ikhehlele ngikhulisile uNtshosho, ngambuza ngathi, Ntshosho, kuchazani ukuphupha inyokana ehlazana? Angithi uNtshosho mase ngiphendula wangiphendula ngale ndlela angiphendule ngayo. Kodwa impendulo anginikeza ngenze example njalo. Impendulo anginikeza zona kazi siyona inkulumo ephakanyiswe yiphupho lami lelo. Lokho angiphendula kona akusiko nje ukuphakanyiswa iphupho lami. Yingobani? Yingoba ngesikhathi ngibuza uNtshosho iphupho lami ngilikhe phezulu, kangizange ngize ngimxoxele ingonyuluka yephupho. Angizange ngize ngimlandise iphupho lami ngokulandelana kwezigameko ezenzakalile ngaphakathi kwephupho lami. Ngesikhathi ngithonga ngivele ngakha phezulu ngambuza ukuthi kuchazani ukuphupha inyokana ehlazana. Yena wasewangiphendula wayikha phezulu mengiphendula ngenxa yendlela engimbuze yona. Kodwa inkulumo impendulo anginikeza zona akusizona inkulumo ziphupho lami. Yingobani na? Iphupho indlela engimbuze ngayo, iphupho lami belingaphelele. Ngenxa yokuthi abantwana bakamoya they are so desperate for answers. Bavele balibuze kanje ukuthi avela abuza ngale ndlela engibuze ngayo. Uma umelaphi noma lo asikwembuza emphendula bese ayagculiseka kumanelise impendulo ayitholayo. Uthola ukuthi izinto zakho sesiyabheda ngenxa yokuthi wena uyathonga. Uthi mawusu uthongile uhamba uyobuza umelaphi noma lo ombuzayo ke bese ayakukhanyisela, akukhanyisele ngendlela engaphelele. Angakunikezi impendulo lezo ubuyifuna, inkulumo yamathongo obuphathiswe yona ingafike endlebeni zakho ngendlela nawe mntwana kamoya osukubizwe obuze ngayo. Yabo? Utholiseke kukwanelise lokho impendulo ozoyithola bese uyitshela ukuthi hayi sengiyazi ukuthi lephupho lami ebengiliphuphile lichaza ukuthi nokuthi kanti cha inkulumo zamathongo kazikafiki kuwe. Umlayezo obekumele uthole awukawutholi. Izinto obekumele uyiphakamise noma uzenze obuphathiswe zona kuleli phupho awukazenzi. Lapho wena usuzobonakala kanjani? Njengomntwana olihlonga ndlebe, umntwana ongezwa ungalaleli, ophathiswayo umyalelo angayenzi. Kodwa futhi ukube leli phupho lami ngilibuze umelaphi okwazi ukudonsa phezulu, adonse umoya ngesikhathi echazela inkulumo zaleli phupho lami. Lo melaphi uma edonsa phezulu ekwazi ukudonsa inkulumo zamaphupho, ekwazi ukudonsa umoya uma ehlaziya amaphupho, ebezobona ukuthi iphupho lami kaliphelele. Ebezongixoxela ngitshela ukuthi lalela lephupho lakho aliphelela, akuluchaze kahle, lihlaziye ungilandise ngendlela elenzike ngayo, kungashiyi lutho, ukuze nami ngizokwazi ukukhaliphisa ngikhanyisele ngalo iphupho lakho liphelele. Kodwa uma ubuza nje umelaphi athi ngasho ukuthi okay, asidlule lapho.
Okay, bantwana bamoya, bantwana bambelinqaba, nayi-ke indlela ekuyiyo ebemele ngibuze ngayo iphupho lami. Lalela-ke iphupho lami. Ngiphuphe isalukazi sesisidala nje isalukazi impela, esinenwele ezimhlophe ezinde. Sithi ukuthela esiganweni wabo lesalukazi lesi, sisishingishane la sihamba khona nje siyashingila. Uyambona silaya khona. Lesikalukazi ngisiphuphile besigqoke ilontuzana esikibhe esimhlophe esinomkhono omude. Sigqoke sibhince iparu, yabo ibhayi leli kuthiwa iparu. Sihamba ngeenyawo. Sifake isiphika esimhlophe ngaphezu kwa isikibhe esimhlophe. Isiphika esimhlophe la lesalukazi lesi sathwala iduku elimhlophe. Sihamba siyakhala la endleleni lesalukazi. Asibingelele umuntu, siyashingishane siyakhala. Sibheke esizibeni. Uma sifike ezibeni sifike nje sithi siphansi. Sifike sithi ngiyakhuleka emzini omkhulu, ngiyakhuleka kuwe ngonyama. Namhlanje ngizokhala kuwe ngoba akanginalo elinye ithemba. Izitha zami ziyavungama. Izitha zami ziyavungama sifuna ukungizuzwa. Imicibisholo yesithi ebhekiswe ngakimi isingithena amandla. Abakwethu bayangiphendulela. Abakwethu bangibeka amabala. Kanginasi isikhali sikamoya sokuthi ngingakwazi ukuthi mina ngizilwele lempi. Ngiyacela mzimkhulu, ngiyacela kuwe ngonyama ukuthi kube nguwe ophakamayo ungilwele kulempi engibhekene nawo. Amandla kanginawo, kodwa ngithembe wena ukuthi namhlanje uzongilwela. Bangibeka amabala. Kusho lesalukazi sikhuleke sizibeni. Ebese isalukazi lesi uma siqeda ukukhuleka sigeza izandla zazo esizibeni. Uma sigeza izandla esizibeni, isiziba amanzi akhona avela amunceke sivele soma. Uma soma kuvele inyoka ehlaza. Le nyoka ehlaza ayikho nkulu, inyoka ehlaza. Phezu kwale nyoka ehlaza kukhona ithusi. Makhosi. Esizibeni kuvele inyoka ehlazana nethusi nevurushu bathini ibhidane ehlaza. Ngithi esizibeni bese isalukazi siyaphaphatha. Makhosi. Siyaphaphatha sithatha lezi zinto esithole esizibeni. Bese isalukazi sithatha lezi zinto esiyithole esizibeni siyaphaphatha siyabonga sibhekisa amabombo ekhaya. Bese ngiyaphaphama iphupho lami ke lelo. Okay, abantwana bamoya ke sihlaziyeke nalo iphupho lami ngiqeda kule iphupho lami, inkulumo ephakanyiswa iphupho lami. Okokuqala nginikezwa usikompilo lokuthi la khona ngiyithola ngisebunzimeni mina Dongela kaMavuso. La khona ngihlaziya lephupho ngikwenzela example lazo. Kwenzela example ngihlaziya lephupho lami. Inkulumo ephakanyiswa iphupho lami ithi la mina Dongela kaMavuso ngiyithola khona ngisebunzimeni. La khona kumele ngiyokhala khona. Ngiyofuna amandla amasha. Ekuphi? Kumele ngihambe ngiye esizibeni. Ngiyokhala, ngiyokhulekisa, ngiyonxusa, ngiyocela ukukhanyiseleka, ngiyolwa nezimo, ngilwa kuphi? Esizibeni. Yesu. Bese iphupho lami liphakamisa isimo sokukhula kwami la ngikhuliswa khona, ngiphathiswa, nginikezwa, ngiphiwa izikhali zikamoya. Okay, la ephusheni lami ngiphiwe izikhali eziningi kakhulu. 1, ngiphiwe iparu ebelo libhinqwe ugogo, mele ngibhinqe ngihambe ngiyothenga le paru. Nganikezwa isiphika esimhlophe, mele ngiyokhanda lesiphika esimhlophe. Ngaphiwa iduku elimhlophe, mele ngiyophakamisa leli duku elimhlophe. Ngaphiwa ithusi. Ithusi lami leli ngizoyisebenzisa ukwenza lani ukulwa. Ngaphiwa ibhidane ehlaza satshani. Yabo? Izinto lezi ekumele ngiyiphakamise engikhuliswa ngazo ukuthi ngalezi zinto lezi engibathiswa ngazo ngizokwazi ukubhekana nezimo la khona izitha zami zivungama zifuna ukukhunzuza, noma umndeni wami usungivungama ungijikela ungibeka amabala. Mina Dongela kaMavuso ngizokwazi ukusebenzisa lezikhali zami ukuyophebeza ngilwisane nalezi zinto lezi abazishoyo nalowo mzimba esengibhekana nabo ohambeni lami. Ngiyolwisana nayo yonke le micibisholo ebhekiswe ngakimi. Uma ngihlaziya lephupho lami lisho njalo. Iphupho lami lithi ngibhathiswe
liyafakazela inkulumo yokuthi ngimbathiswe abamanzi. Amandla ami mina donga likamavoso asesizibeni, la khona ngirecharge khona isesizibeni, la khona mina nginqoba khona isesizibeni. Yangizwa inkulumo ephakanyiswe iphupho lami, yabo? Eqaleni ngivele ngathi kuchazana uphupha ini? Inyoka ehlaza. Ngangalichaza lonke iphupho lami, ngaphenduleka ngendlela ebingaphakamisi inkulumo yephupho lami. So ngifuna ukukhanyisela ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufisa ukukhanyiselwa ngephupho lakho, musa ukulekha phezulu, kumele ulilandelise ngale ndlela elenzeke ngayo ukuze uzokhanyiseleka ngalo ngokuphelele. And-ke esikhathini samanje kunzima ukuthola umuntu ozokwazi ukulalela iphupho lakho from start to finish. Vele bafuna laba balikha phezulu. So ingakho nje iphupho lakho sacela ukuthi stop sharing your dreams with anyone. Value your dreams. Your dreams are sacred. Cherish ama-dreams akho. Ngiyazi ukuthi sisikhathini esenzima la khona sidideke khona, singazi ukuthi kumele sihlanganise inani, kodwa please ngiyacela, ngiyaphaphatha. Amakhosini, siyabonga abantwana besuku, sesifike egcineni kwesiqepho sethu la khona besikhulisana ngamaphupho nangemfihlakalo yamaphupho. Ngithi mabudede omnyama kuvela ukhanya. Yimina ingane yamakhehla ozalo kadonga likamavoso, ngiyingane kaNtshosho.